Haga jinglai Indian Super League hapring ke Odisha Persia ke Mumbai City. Aba phai shakne ke jinglai jong kini ke Art League kenhun haga kela step ke Odisha kala tam dai Weilanot. Henry haga kela mit baru Art League kenhun kia khai damar Argul. Haga jinglai Serie A ke kenhun jong Lukaku Badebala ke Roma Persia ya ke Genoa. Haga ni ke jinglai ke Roma kalamat ya ke Namrem hadin begala syak lem da sau lagawai. Haga jinglai La Liga hapring ke Osasuna Persia ya ke Atletico Madrid. Haba phai shakne ke jinglai ke Atletico Madrid kala job ta Arlanot. Bad ya gini ke Argul jong ke Atletico Madrid layo ban tap haga minit ke ba Arpeu Lengbau Griezmann. Bad haga minit ke ba Prapeway Lengbau Rodrigo. Bad haga ni ke jinglai referee ula airu ya ke red card Marway player na baru Art League kenhun kata haga minit ke ba Prapeu San. Haga jinglai Asian Game Football Round of 16 hapring ke India Persia ke Saudi Arabia. Aba phai shakne ke jinglai haga kela step ke jinglai ke long Maria khai wala ke Saudi Arabia ke kam klan ya ke India. Badai haga kela mit kata haga minit ke ba Santeway ke Saudi Arabia ke yo kan tap ya ke gol ke Baningkong haga ni ke jinglai Lengbau Muhammad Maran subadai urang ilai jong ke klub Al Nazar. Batang hadin riu minit kata ke minit ke ba San Penyau sa isin umaran ulio yang mentap ya ke gol ke ba Ar naga benta ke Saudi Arabia. Bad ke deru ke gol ke ba Ar ke jong haga ni ke jinglai Bad dile magini ke Ar gol ke rang ilai jong ke India ki klem la shu ban siu ke yang hadu bukut jong ke jinglai haga ba ki rang ilai under 23 ke Saudi Arabia kilala ban penlem ya ke India da Ar la ke wei bari orong sya ke quarter final. Haga mi keng medal jong ke Asian Game ke India kala kiu sya ke kerdan ke basan hadin bagala yo en riu teli ki gold medal.